Fatalo fatu le nei foi so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. Tala tuli lo mal fam sinonga. Na moli mau isi leo lena la tau fatino so engoli tino mali ul tamai tai professor ya Caroline Gabriel so sa aso luas fuluono me lua o lua fa. Ma fa matala ile fa amsino Justice Roma. Ele moli maulo na lua o le aso lua aso sfuluiva o kuso lua o lua lima o ila tau na bala we o atu ile fale iva iva seuta. E o atu lo loka peita ina alu atu tina ya Cecilia maliki o le fale na tatala malata o atu i tonu. Ai songi ai isa manongi e lei. Na va ai le nei filu no le lau mai sava ai fo ile sa mala. O le isi leo leona o lato watu sa ngafa male po ina wata. E ia le fai tutoa. Watu tu i ai tanga la pisi e pupuni ai e whātanga. Ile taimi leo wei tutonu ai wale mawhai ona tau file lango mui. Mai sa lato tu ule tino maliu ile tanga ma avatu loa ile fale maliu. E fo iana ile ofisa o leo ia pia o lo o iai sia. Mai sa whaatala noa e le isi leo ai o iana no foi au tafa. O ia fo e ana leisi saini ile whaamatalanga asia. Na ia mōli mau, mai sa uma ona tusil whaamatalanga asia, ma whaitau iai whaapena foi ona whaitau e sia lana whaamatalanga. Sa whaamalamalama fo ia sia lana ia tatau, e whesoota iai se lo ia e tu lai mo ia pe amana wai. Pe tai o le tali asia e pe ona tau le mōli mau, le ai, e le ise mea e mana o mia e se lo ia langa o au sa whaialfasioti tangata ia Caroline Gabat. Na tulilo atu ele whaamasino, Justice Roma, le leo. Po o iei se whaamao ninga tustusia i lungo le whaamtalanga sia, o lana tala lea. Na whaitau e sia lana whaamtalanga, mai sa atu e whaitau fo iai e le leo, mwhaamalamlama iai. Pe taina tali le leo, le ai. O le asa salawa lea na lato woi fo i loto whanga, i le maota o Cecilia, e au maile ta vale le na alua sia, o le Ramford Yuli. O le tavale lea Caroline Gabbard le na alua isia i lo tufanga. Malato au maia i le fiafi lava lea o le sa. Ma ave i le ofisa o leo. E taunu umai le ofisa o leo ia pia ua tangi alisi. Tuli tatao mai le taiao ia le mori mau le li talavou. Le sa masani o na mafuta masia i lo na mautai vai vase. Tala tuli lo se oto ngol fai ungol mta upto fam sinonga. Ala uli al mali e toa ma faulu sau ma le komasina o palota. Ina ua tapuni alo ia le fauluino suita wa mulwhainga palota tele lua onua lima. Sa talia e leitu te e lua o le komasina le whainga palota leitu tal sanga. Ala uli al mali e toa ma leitu te e faulu sau. E avea masuita wa mo leitu malo fa palota nganga i famangutonu. Ile nemta upu sa whenga iei malwhaamsinonga ma leiloiloina o le tal sanga leitu tal sanga. O le aungol tal sanga ia whaia ele whaamasnonga. Se polo inga e whaalea o ngā ele a veo le tu te etasi. Masu i tau wā o le whainga palo ta tele. Whaavail tal sanga i le tu o inga whaapea. Ele i whaamalia ina e matai e to o luole na whaiel tau tinonga langolango. Ele whaaruina o le tu te etasi. Ia inga o le whai upu. Walu pui lua. Ma le fitu pui a. O le tu la fono whainga palo ta lua o ta siva. Safina wina le tu tal sanga e whaapea. Ele ia o fia. Whaulu sau simi ma whaulu sau whewina. I le fono le fio anga wa opo i sa wai e le ititiane ma le tolu tau sanga so o e whaangata mai le aso. Le an whaulu reita sanga le tu te i na ia avea ma sui tau wa. E le whaatino ina fo ia la mon tanga whaamatai i le fio anga wa opo mo le umi e le ititi ma lea taimi whaatu la whanoina. E to walu la whai o mon maule na whongaina to lima mo le tu tal sanga to lua le tu te tasi. Ai to tasi mo le tu te lua. Mai moli mau na whongaina e talia ina e whaamsinonga le muamua na whaamalia ina e whauru sau similo na aufia ile sau whainga a le fono a opo. Ile taimi mana o mia il tula fono peitai. Ele i whaamalia ina le whaatino ina ola na muontanga mo le taimi ina ua ta aufia e se taimi o lua orua wha ma toi whaawau i a iuni o le tausanga nei. Lua ele i whaamalia ina e whauru sau whea wina. Lo na aufia i se sau whainga le nuu peitai. Na whaatino ma whaawauna na montanga mo le umi whaatula whanoina.
Ui le tau nuunga, e le tau na ngatai ina alwa ai alfa amsinonga e au pea. Ona sila to alfa moe ma le whata ua ale whai upu, whawhitu pui whao tula fono whai ngā palota. Ina ia tau la ele ba ai ile tala whengai, po le tala whengai ona avele i tu te etasi, masui tau wā. Ma lima ta ina le wha amasinonga, e mafu anga tala whengai i longa, o le neim ta upu. E tu sama lewa ai ngol tula fono le sa tau la i lewa ai alfa amsinonga i tu nei. Mua ele ofina wina alfa amalia ino le tu te mua wai e ingo le tula fono mo sui tau vai lo na umawai. I le atunu, ma le whaatino ino lana muntanga, lua. Ele ofina wina fo isa wha amalia ina le sui o le nuu, ma le sui ta mai ta i o le nuu na whaia isi tau tino ngalangolanga. Le umawo le tu te mua. I le atunu, ma whaatino lana muntanga, tolu. O le lona tolu, a inei o whai ngā whiriwhiringa, ua talia ina i le tu te mua. E ave o se sui tau wā, o le whaailonga lo o ia whaamalia ina pēa ia inga mo sui tau wā i lalo tula fono. Wha e titi le whaamalia ina e whaalusau simi, ma whaalusau wheu winau ni isi o mana onga o whaalu tula fono. Fua i wāenga sa mawhai o na o la whaamalia ina. O lo o whaawau fo i lo la so tanga ma le au whianga e o mai i le taiminei. Lima e whaamamafa ma whaatawa le tula fono. Le whaamalia ina o aia inga e sui tau wāla waia. E o ngai, ma le tāla whengai. Le avea o lape i titi o matai na langolangoina sa sui whātu. Ma mafu angai whaalea ngai na i le avea ma sui tau wāi whai ngā whiriwhiringa le tunu. Ona oia mafu anga o whaalau tele wa manino le whai unga tustusia. O polo i ai el whaamsinonga whapea. E whaalea ngai nal tāl sanga le tu tāl sanga. Ala au del mali toa. E tutongi le itu tāl sanga lea ia le itu te etasi, i le lua awheta lao tau e whamsinonga. E tutongi fo ia le itu tāl sanga, i le itu te elua le awheta lao tau o le whaamasinonga. O le whaamanatuina o le World Humanitarian Day whaalvao malo, i le SOS fulu iwal nei o au kusa lua o lua lima, po le aso whaapitoa mo tangata e whaianga aluenga vsosoani monis tangata, a malo au whaatasi le lolangi, au whapena na alo i ai fo i Samoa. Ele vaenga talavou le SVSG Youth e vatuailo la tau whaataua. I whanau na sawa ina e ainga ai olo nofo ma tausi ai nei le loto le campus of Haupito na i mato. Uaftaito ina i fo i le aso whaamnatu ma le pepesi o le dengue fever i Samoa. Ua masi i atuai le SVSG Youth Team e whaamamale loto ama nofuanga e tuufuai namu. Peita e mol mafu anga la valetasi i le whaamaina o tonu o whale mawhafo, ia puipuia whanau mai namu o whiawe ia le siami o le dengue fever. Ua ofua tuai foi le au whainga ruenga le whale tali malo le tānoa hotel i Songi, e whaamamama o ta o api ai whanau i le campus of Hope. Mata ua e le whaamtalanga whaalawa i tele mai le SVSG, o le ngā ruenga whanau talavou e fōlinga e la ititi, peitai, o le atele sona sao i le anganga o le ngā lulua so tau au tangata uma, ma avea o ni le sona e mulmulta i ei talavou, vea i fo i lato nisi o taitai longa i le munai. Samoa ua whaamano, ma whaafetai. I lau tau tua i lea tua i ngā luenga whaai. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso, whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design, mo so la e pe au o mai Samoa.